Hapo kanyo puar kenta bom ke Israel ya santli giri ngeng ktakli Donald Trump. Ko blai shibona ke subscribers baro ki bajusu terapat page videos ke channel Storyteller London. Lakab slam bom jius ngau Israel shu nau new bhai. Kathama Israel berhamas ke belasdang nadu ke nyo truk jong penai Oktober jong kesnem arajar arpulai. Hadu minta 4 syam lakut. Kari Israel berkatar kidai ki parlok ki bancan ha jong kari Amerika. Danga ki arsngi beladep ki sipai Israel ki labom ya kanong ba doha. Daga ba ki kam bo mastermind jong ki Hamas uri tengen ha ketika nong ba jong ka Qatar. Hadin jong ketika jingbom. Donald Trump mula phone jo Benjamin Netanyahu Prime Minister jong kari Israel daga ba wong. Bangam sungut tenat daliliru ia kini ke jingle jongpi. Netanyahu le jawab dah kebaong. Ngan yaj baik syakmat. Lep bitaru Donald Trump sakan diat lalaitin sniu. Krak ubu noi ke phone. Haga juga sengi Donald Trump mula phone biang saisin dah kebaong. Hatu pin yaj baik syakmat. Benjamin Netanyahu la jubab dah kebawang. 4 dikena. Donald Trump hadin bawa job yo ke election. Ka foreign tour ke Bandengkong jong ula lek Qatar. Haga jing yedai bat kitiar thma. Donald Trump haga jing yalap election bat kumjuru hadin bawa job. Ula kam dah kebawang hapo citayo ngan penyesuk no ya ke thma Ukraine. Bat ngan penkut ya paro kitma. Henry hadu menta 4 syam layui. Badan kenu-kenu kencing kela. Katma Rusia bat Ukraine kadang ya. Katma Hamas bat Israel ru kadang ne. Donald Trump nging king bayong kekli. Ke Qatar kadai ke perlok bajan. Kumjuru ke Israel ru kadai ke perlok ke bajan jong Korea Amerika. Netanyahu ongi terwit ye ke Qatar, namar ke Qatar ke Aijakari, ke Baiting Karu ye ke Hamas. Netanyahu lakan hiru dak batang ye ke Qatar. Baka dei ban penmi no ye barok kile no ye ke baka kedup. Lam kumta ke Israel kan namaili. Kan sakarwit juju dak bakam jam kam tange. Bad ke bakam syirkai. Tanga po nyo puar kanta karwit bom kari Israel ya santli giri. Karwit airstraight ya kagasatum. Yap shispa sanpungut. Haga ni kesengi nengkong belala kala karwit ya artili ki distrik hapo ari Lebanon. Ka Israel kakam baka karwit ya kajakasyong juki hotis. Long bahakatay ka jing karwit. Sangut kibriu gelayap. Nangta kala kerwit saya ke Syria. Number South Line saya ke Tunisia. Number San Jeling ya ke Nongba Doha. Number Riu Pur ya ke Sana Airport Hapori Yemen. Parlok sa comments yanu pipen kesan but yanu pin penrem. Next, if you like my channel, please tell to your friend. If you like, please tell me so that I can make the best storyteller London.